Ispred sebe vidite ljude sa završenim fakultetima koji, pored regularnog posla, neguju porodično imanje i 100-godišnjeg maslinjaka prave fantastično ulje, punog i intenzivnog ukusa. Pored maslinovog ulja imaju i nekoliko tipova maslina za poneti, ali i one punjene bademom i ljutom papričicom. Prva nedelja septembra je vreme kada se masline mogu videti na granama. Već oko 20. septembra kreće sakupljanje. Na samo 10 kilometara od sela našeg sagovornika neki maslinjaci su već spremni za berbu. Aris govori o periodu prikupljanja maslina kada je on zadužen za preradu. Svako mora da izabere ono u čemu je dobar, pa sa svojih 60 kilograma maslina po danu ne može da stoji rame uz rame sa profesionalnim beračima koji sakupe preko 200 kilograma. Prikupljanje se obavlja ručno kako se ne bi oštetila 100-godišnja stabla. Druga tura maslina koja se sakuplja je ona koja se gnječi sa kamenim blokovima koji lomljenjem ploda izazivaju gubljenje gorčine, a pojačavanje slatkoće do mere koja je prijatna za klopanje. Ovo je najbrži način da za samo mesec dana budu spremne za konzumiranje. Regularne zelene masline zahtevaju 6 do 7 meseci zrenja u rastvoru da bi bile spremne za upotrebu. Poslednje se sakupljaju oko mesec dana od početka sezone branja i to su crne, suve masline. Za razliku od velikih kompanija koje otkupljuju sve što se prodaje na tržištu, mala porodična firma vrši selekciju maslina pa se one najsočnije mogu kupiti u vakum pakovanjima i uživati po povratku sa letovanja, dok se one sočne, a ne tako lepe, koriste za maslinovo ulje. Akademski građani neguju stabla prethodnih generacija i ulažu veru i energiju u malu manufakturu, onu sa dušom. Baš zato, oni su postali kompanjoni doline šešira i njihovo ulje koristimo za našeg namazanka. We are very happy that Valley of the Huts uses our olive oil to produce Namazanko oil. It's fascinating knowing that other little family business supports you and trust you.